Hello mga pangga, mag-unbox ta sa order. So, sabay ko ninyo order siguro na Hello Kitty blender. So, tanawa na ko. Oh, sige. Halabe pa. So, darami pangga. Oh, darami kuan ako. Ang Hello Kitty blender. So, tuan ko anong ablihan. Ay, ang cute. Ayan. Ara. So, ayan ang mga panggao. Ito ang ano. So, we will try. Ayan. So, ayan mga pangga, ang Hello Kitty mixer. Okay. So, ayan, so cute. Yay! Complete na ako sa mga Hello Kitty kitchen collection. Okay. So, my cupcake maker, my panini maker, my ice cream maker, my rice cooker, my ice shaver, my popcorn maker, my waffles maker, my pancakes maker, and little fridge, and I think that is it. Kung may nakalimutan man so I will tell you later na lang. So, ayan, complete na yung kitchen collection ko sa Hello Kitty. Alright? So, take care and God bless. This is Cantayo Bet. Thank you for subscribing and thank you for watching. Love, love, love.